tambahnya. Minta cok ku bulan. Habis cok babi lewat nak ni. Hai, nyompat ke pemain. Fikir ha buno. Pia Papa Rida. Tengok aku kalan bola buaya dah. Minta ku bulan. Kapah tak mengat lagu lumak. Minta gulung mak ke Papa Rida? Kenapa pemain dua? Tuan tak urus. Jadinya pemain tua. Macam ni wah. Muklam. Jadi Pak Kiban, berhabar pemain. Anak aku tak ajak lama. Pakon anak Papa Rida ajak ju. Pendaji sampai rumah. Dan makan ni tak ada pemain lain mecut. Fikirnya aku nak pakat pemain si ada ajak untuk jut. Jut lah kau cak bola bunyo ju lain tu ada magun tajak. Jut lu aku tak awal jut lah dah. Assalamualaikum. Pemane? Pemain. Waalaikumsalam. Okey mak kah? Ane mak lo komo kejak lampu. Kejak lampu pemane? Kau pulih ya dek kalau lampu hak? Ya. Hai pemane? Kunyan kau pulih. Ya tengok aku kau tak ada bicut. Ya kau pulih. Kadu ilek kah? Majut. Jadi puikan le dato pemane? Hai puikan. Ni kalau mbak konsen nak tak coba telung kiing. Alahu ya Allah bagi ban pemain ha. Apa pagi ban? Kabale ke? Nyohana kapolek kah? Ada lagi nyoke. Ikan le dato gisa-gisa ke? Nyohana aku gisa makin parah hantu. Kok le bupu tu dah jadi. Apa manehnya aku laki maalam di kota. Anak mengan hati lun. Apa lagi maalam? Dah maaf. Yang kalah kaku. Dek kat marit le sakit hati ke kulingau. Kajet. Jadi kiban ide pelayanan ji. Nyo pelayanan. Get tak ide. Ada perak kah? Doto ide pak ke rumah Bandung bahasa Aceh marit. Hane doto ide makat bahasa Indonesia dah. Gocit lagi an. Untuk orang tu bagampom. Nyan ke? Kakak lepas maneh bah kamu ya laki jinju le semoga baga pulih bah. Ya.